Da, to je ekipa. Popovići na terenu. Ovaj tim danas bi trebalo da se popne na Volušnicu, preko 2200 metara nadmorske visine, vidjet ćemo tačno. Danas je 16. avgust 2017. godine. Evo ovako, da vidite sve koje se nama tu. Pogledajte kako su slatki svi, gledajte ih. Pogledajte. Dobro ih zapamtite. A normalno tu sam i ja, šef sale. Pitanje je ko će premotavati prvi ovaj film. Ajde sa srećom, živjeli mi. Srećno. Nekad isto. Da, lakše. Ne, zbog toga nego i da ispere usta i da probuta, da se osvježi skroz. Ja sam mnogo više osvježen kad isperem usta, pa onda. Više, dragi. Evo, to je ta divna šuma kroz koju se penjamo. Što nas pašali, tako gore smo biti otvoreno, ali to već smo završili napad. Hvala. U stvari gudaj to. Francuska. Aleksandar, nemoj praviti pauzu, sada gubimo ritam, guraj. Jeste. No, pa da. Naš naučnik. Da vidi. Pališ Mars. Evo dva vrata. Zavrži nam to. Evo ih. Aleksandar, moja sjajna ekipa, vidi ih čovječe. Bravo društvo. Blizu smo još malo. Imamo vode dovoljno, ne možete vidjeti. Pa ima tu jedan, nisam siguran ove godine će raditi. Sušna je godina dosta. Čuvaj se, molim te, kod branja toga zbog zmija, Aleksandar.
Idemo dalje. Aleksandar, ne može tako, tako ne može. Moraš to otvoriti tim da mi to ostavimo na nas. Popović, da vidim taj osmijeh Popović. Tako, još malo, nemojte mi sad posustajete. Bili ste sjajni, ovo ste dosta brzo popali. Neuobičajeno brzo. Što će reći da ste planinarska nacija, vidimo. Evo ga, naš drug Ahmet Reković. Evo ga, ajde zadaklete da idemo, da počnemo od ovoga. Aha. Ovako. Taj po dubini. Po dubini to je greben, čardak greben. Kako? Čardak I greben. Aha. Onda desno, mislim to. Najdalje li tamo? Ovdje je Rogopeć. Rogopeć? Iznad plava lijevo. Iznad plava. Tamo plav se malo nadzira i jezero se vidi. Jeste. Čafa od Rada, Maja Podvojs, Mali Karanfil. Tu sad imaš Jagnječar, pa ima Maja Prekt, pa Mečkin Do, pa nego samo o vrhovima da ti pričam. Ljubaševića Karanfil. Da. Ovamo bliži nam. Pravno mjesto koje je očija. A vidi kako je očija Neko naučio neki šuka vrat. Nije. Ono stoji onako ubi. I do on ođe ne može da se dođe. Ne može. Onda ide Bregovi Hadžis, Hadžino brdo. Aha. Krošnjin prolaz. To je ono. Odnosno Krošnjina vrata, ovaj širok. Vidi. Ono je Krošnjin prolaz. Gdje se ide na sjeverni vrh. Na one široke. Onda sjeverni vrh, srednji vrh. Čekaj, ovo dođe sjeverni. Jeste znam. Srednji vrh u srednji. Ovo je južni vrh. Ovo je stijena kot. Iznad snijega. Taj snijeg slovi za najniži stalni snijeznik na Balkanu. Za 2 godine dovoljne. Nema živi. Šta dalje? Tu je granica. Znači iza južnog vrha je granica. Tamo su europejanska vrata, ne vidi se odavno, su italijanki se to. Ovaj tranatan polica tu, padina, to je zastav i tu je granica. Pa ide na Maja Vojuša. A oni vrhovi tamo, to je Maja Forca. Pa Maja Dževahir. Sjedi mali. Pa Maja, pa Maja Prek. Aleksandre. Pa Maja Ljagojbe. Maja Vajušes. Maja Nigvacit. Maja Hotic. Sve čuješ, sve su albanski dio tamo iznad ove. To si shvatio. Šta da je? Tu se dolazimo na Livada Vajuša. Jeste. Veći dio, gornji dio je albanski, donji dio je naš. Volušnica, planina Volušnica sa vrhovima Italijankom, vrh Popadije. Čafa, iza Čafe dođe planina posebno Popadije. Ovaj vrh Šiljati, Maja Gori Kulj. U prevodu Poboden kamen. To isto Albanija? Pola. Ide grebenom granicom. Pitamo ti je kako se zove Trojan. Ovdje sam zašto si rekao? Trojan. Pa rekao ja Trojan. I Karavu. Jeste. A, super. Da, ovdje prolazi granica. Margita. Nikolina. Ajmo sad. Čekaj. Prolazi Nikolina. Malo tu siđi se, čekaj. Ajde, mom. Lutka mala, kako je ona fino izašla. Pa vidi, idemo tamo na to je Italijanka, se zove, a ovo Popadija. Sad, mi ćemo skroz ovim grebenom za otprilike 2 sata da se vratimo i okružimo i silazimo u šumu. 2 sata treba otprilike, ali bez problema ćemo tako da bez problema možemo da penjemo. Kako? Kroz kante i tako nešto. Pa je.
Sad ste prišli 2000. Nemoj duše toga da vidiš. Evo da vidimo kako to sve izgleda ovako. Evo nas. Evo ga Maja jezerce tamo. Evo kuda smo prošli. Naše dječice su prošle skroz od ovog tamo vrha. Mi se sada nalazimo na Talijanki. 2000. Koliko je to? 2000? 56. Hoćeš se upišeš tu? Da si popeo, imaš olovku? Ima li kod ovo? Nemoj, da imaš obično unutra je olovka, na dnu. Znači, pažljivo pogledaj, nemoj da bacaš papire tu. Ali sam našla za to bombu. Vrati to fino i pogledaj bolje, mora da ima olovka. Nemoj da papiri odu si. Vrati. Sačuvaj papir. Pa mi. Jeste. Jeste. Aha. Još nisu. Sad ćemo da nađemo na one, kako se kaže, na istorijski crteži. Gdje su? Gdje su preistorijski crteži? Što pa je to? Gdje vi stojite ide se za albansko selo Lepuša. Da, tu je staza. Da. Mogli bismo tamo da spavamo isto, ali nam je auto tamo. Neće još, bit će okej, visoko su ulici. Nije visoko. Pustilo. Kako se lijepo ovu na strani. Ali neko je... Nasmijani na povratku. Ajdemo da vidimo zubiće. Duboko u pozadini Miko sa štapom. Da. Samo da ne pogriješimo ovo oštro skretanje desno. Tu je blizu negdje. Na cilju. Evo nas sada. Zadovoljni, nasmijani. Tako je. Evo ga i Rasislav B. Popović. Stiže na odredište, safety car. Dobro došlo da čujem kakav je bio utisak, je bilo dobro? Umorno. Moramo ovako ja u ime ove ekipe bio sutra da ti se zahvalim na izboru rute, na toj pitoreskoj sceneriji koju smo vidjeli, malo smo se umorili, ali valjaju je da se ode i
hoću da kažem sad da mala Crna Gora sa svojih 30.000 kvadratnih kilometara ima takve turističke resurse i na moru i u unutrašnjosti. To je takav resurs koji je neotkriven. Tako da sam ja se nadam. Hvala i tebi. Ovako sad da kažem samo da smo, to je 16. avgusta 2017. Naš uspon je počeo u 15 do 11, a sada je 6 do 15, dakle do 7,5 sati ukupno, sa pauzama, sa boravkom, sa jelom i uživanjem gore na vrhu. Bilo je sjajno, ja vam se još jednom zahvaljujem i pozdravljam, naredni naš susret, još jedna dobra priroda. Može? Hvala. Ďakujem. Dakle, kad sve prođe uspješno, valja završiti s električkim pivom. Evo nas tu. Fini, odmorni, zadovoljni. Boga mi 3 vrha ste popili danas, gospodo, ne samo jedan. Kako sam ja bio planirao. Ti Bog pomaže. Brzo ćemo sad kad krenemo ka Gusinu, otvorit će se. Evo vidiš. Mi ćemo i ćevape. Ćevape A to je najvažnije. Važnije od penjanja konja. Neko je ogladnio.